Не oldu? Носки жоғалып тұр. Носки? Детектив. Мен екі сұрауға жауап беріп қойға. Қаншада байқадыңар носки жоғалғанын? Мен ертемен тұрып ойғандым. Жұмышқа кетейін деп шымым кийдім, үстім кийдім. Досым экөөбүз жұмышқа кетели десек. Носким жоқ. Өңі қандай эле носкиң? Көк түстөгү болчу. Тап берип койгончу ошону. Шеф. Көк? Иштелген алмата болдум, мен кылсак болот. Ким бол? Мен дос болом. Көптөн бери чогуу жашайбыз, досум. Табат носки азыр. Do you speak English? Я, Ол кимдики? бул Нуркул деген досубуз го биз менен көптөн бери чогуу жашайт айтып койчу досум, а? Каякта ал? Английский курска кеткен эртең менен. Мен билем каякта экенин. Кетти ошол жака. Ошол жерде баскы. Не болду? Носкисин тежелечи. Не болду, тынччылыкпы? Мен көк носкимди уурдап кетишти. Көк носки үчүн чагы неме? Массаж жаратасыңбы? Ошондо 5 тауып берейин сага. Мол носкисин карагачы. Да, койгула балдар, ай. Кара экен. Жакшылап карабайсыңар. Бул эмне? Кылмыш жана жаза кодексинин 164-чү беренеси боюнча Макешев Болотбек Асаналиевич 8 жылга эркинен ажыратууга өкүм чыкты. Сен эмне үчүн соттолдуң? Мен коррупция 500 000 доллар менен кармалып 2 жылга соттолдум. А сизчи? А мен адам өлтүрүп 2 жыл срок. Сенчи?